Книга «Секрет», часть 26. Может быть, вы проснетесь, а то, о чем вы мечтали, уже рядом. Может быть, вы проснетесь, ola bilər ki, mümkündür ki siz aylarsınız, а то, о чем вы мечтали, ama o şey ki ne hakkında arzulamıştınız, уже rядом, artık yanınızdadır. Оно проявилось, o tezahür edip. Или вас озарит блестящая идея, что надо предпринять для его получения. Veyahut da вас озарит, sizi aydınlandırıp, блестящая идея, güzel bir fikir, ideya, что надо предпринять, yəni nəsə nəsə əvvəlcədən bir tədbir görmək üçün, для его получения, onu almağa. Yəni arzu elədiyinizi almaq üçün bir tədbir görməyə sizə bir ideya gələ bilər. Конечно, вы не должны думать. Əlbəttə, siz düşünməli deyilsiniz. Ладно, я могу поступить вот так, хотя я этого терпеть не могу. Yaxşı, я могу поступить вот так. Mən bu cür davrana bilərəm, hərəkət edə bilərəm, хотя я этого терпеть не могу. Baxmayaraq ki, mən buna dözə bilmirəm, səbr edə bilmirəm. Это ложный путь. Bu səhv yoldur. Ложный yalandır, bilirsiniz, amma bu kontekstdə artıq səhv kimi tərcümə edirik. Может быть, вам придется кое-что предпринять, но если вы находитесь в соответствии с тем, что Вселенная пытается принести вам, эти действия доставят удовольствие. Может быть, вам придется кое-что предпринять. Ola bilər, sizə nəyisə əvvəlcədən bir tədbir görmək lazım gələcək. Но если вы находитесь в соответствии с тем, что Вселенная pытается принести вам, amma əgər siz kainatın sizə gətirməyə çalışdığıyla eyni uyğunluqdasınızsa, эти действия доставят удовольствие. Bu hərəkətlər, bu addımlar sizə zövq verəcək. Вы будете чувствовать себя радостно и оживленно. Siz özünüzü xoşbəxt və canlanmış hiss edəcəksiniz. Время остановится, vaxt dayanacaq, и вы sможете заниматься делом целый день. Və siz bütün gün işlə, yəni həmin işlə məşğul olacaqsınız. Yəni sizin üçün vaxt dayanacaq o işlə məşğul olanda. Действие слова, которое для многих означает примерно то же, что и работа. Действие слова, hərəkət sözdür. Hansı ki, для многих людей, bir çox insanlar üçün означает примерно то же, что и работа. Bir çox insanlar üçün iş nə deməkdirsə, bu hərəkət sözü də onlar üçün o deməkdir. Но вдохновенное действие совсем не похоже на работу. Amma ilhamlanmış bir hərəkət, yəni həvəsli şəkildə olan bir hərəkət qətiyyən oxşamır işə. Разница между вдохновенным и обычным действиями такова. Разница, фərq между вдохновенным и обычным действиями такова. Həvəslənmiş, yəni ilhamlanmış və adi hərəkətlər arasında belədir. Если вы действуете в стремлении получить желаемое, это вдохновенные действия. Если вы действуете в стремлении получить желаемое. Əgər siz hərəkət edirsiniz, arzuladığınızı almaq istiqamətində. Это, yəni almaq həm istiqamətində, həm də onu almağa artıq məqsədli şəkildə ona doğru yönəlirsinizsə. Это вдохновенное действие. Bu ilhamlanmış, həvəsləndirilmiş bir hərəkətdir. Если же вы пытаетесь заставить что-либо произойти, вы
отдаляетесь от него. Если же вы pıtayetесь заставить что-либо произойти, eğer siz mecbur neyinse baş vermeye, mecbur etmeye çalışırsınızsa, вы отдаляетесь от него. Siz ondan uzaklaşırsınız. Вдохновенные действия не требуют усилий и приносят великолепные ощущения, потому что вы находитесь на чистоте принятия. Vdохновенные действия не требуют усилий. İlhamlanmış hərəkət əlavə bir güc tələb etmir. И приносит великолепные ощущения və möhtəşəm hisslər gətirir. Потому что вы находитесь на чистоте принятия. Ona görə ki, siz qəbul etmə tezliyində yerləşirsiniz həmin vaxt. Вообразите жизнь в виде реки с быстрым течением. Həyatı sürətli axını olan çay kimi təsəvvür edin. Когда вы стараетесь заставить что-то произойти, вы идете против течения. Когда вы стараетесь заставить что-то произойти. Haçan ki siz çalışırsınız, nəsə baş verməyə, məcbur etməyə, вы идете против течения. Siz axına qarşı gedirsiniz. Вы ощущаете это как нелегкий труд, как борьбу. Siz hiss edirsiniz bunu çətin bir, yüngül olmayan bir zəhmət kimi, bir mübarizə kimi. Но когда вы действуете, чтобы получить желаемое от Вселенной, вас словно несет течением реки. Но когда вы действуете, amma haçan ki siz hərəkət edirsiniz, чтобы получить желаемое от Вселенной, kainattan istədiyinizi almaq üçün, вас словно несет течением реки. Sizi sanki çayın axınıyla aparır. Это не требует усилий. Bu güc tələb etmir, yəni artıq bir əziyyət tələb etmir. Таково ощущение вдохновенного действия и пребывания в потоке Вселенной и жизни. Таково ощущение вдохновенного действия. Bu cürdür ilhamlanmış hərəkətin hissi və пребывание в потоке Вселенной и жизни. Kainatın və həyatın axınında olmağın hissi. Иногда вы можете даже не осознавать, что действовали, пока не получите желаемое, потому что действие оказывается столь приятным. Иногда вы можете даже не осознавать. Hərdən ola bilər ki, siz heç dərk edə bilməzsiniz ki, hərəkət etdiniz, nəsə etdiniz ümumiyyətlə. Пока не получите желаемое, arzuladığınızı alana qədər. Потому что действие оказывается столь приятным. Ona görə ki, hərəkət o qədər xoş görünür sizə. Yəni siz heç hiss etmirsiniz ki, bu arzunu əldə eləmək üçün siz nəsə hərəkət etdiniz. Həmin o proses o qədər xoş gəlir sizə. Тогда вы оглядитесь и увидите чудо, и поймете, как Вселенная привела вас и то, чего вы хотели друг к другу. Тогда вы оглядитесь и увидите чудо. Həmin vaxt siz ətrafınıza baxarsınız və möcüzəni görərsiniz. И поймете və başa düşərsiniz. Как Вселенная привела, necə kainat gətirdi вас и то, чего вы хотели. Sizi və istədiyiniz şeyi друг к другу, bir-birinin yanına, yəni bir-birinə doğru gətirdi. Вселенная любит скорость. Kainat sürəti sevir. Не откладывайте, не раздумывайте, не сомневайтесь. Sonraya saxlamayın, çox dərindən düşünməyin, tərəddüd etməyin və şübhə etməyin. Когда есть возможность, импульс, внутренние чувства, действуйте. Haçan ki imkan var, impuls var və daxildə o his var,
Hareket edin. Это ваша работа. Bu sizin işinizdir. И это все, что вам нужно сделать. Və bu sizin etməli olduğunuz bir şeydir. Yəni nə etməlisinizsə odur. Доверяйте своей интуиции, ведь вас вдохновляет сама Вселенная. Öz intuisiyanıza inanın, etibar edin. Axı sizi kainat özü ilhamlandırır. Yəni kainat özü sizə ilham verir. Вселенная говорит с вами на принимающей частоте. Kainat sizinlə qəbul edici tezlikdə danışır. Если внутренние чувства и интуиция что-то вам подсказывают, следуйте за ними, и вы обнаружите, что Вселенная, словно магнитное поле, притягивает вас к получению того, о чем вы просили. Если внутренние чувства и intuisiya что-то вам подсказывают. Əgər daxili o his və intuisiyanız nəsə sizə deyir, gizlicə deyir. Следуйте за ними. Onların ardıcıl gedin. И вы обнаружите və siz aşkar edəcəksiniz ki, Вселенная, kainat, словно магнитное поле, bir maqnit sahəsi kimi притягивает вас к получению того, о чем вы просили. Sizi nə haqqında istəmişsinizsə, xahiş etmişsinizsə, onu almağa çəkir. Onu almağa doğru çəkir.